Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMHP Vlogs. In bago tibaw, mag-subscribe na bang bayaan. Lapayan na nadupunin bell para kamu taga-notify bang awun video bago sin TMHP Vlogs. In topic na to do na ini amun kahalan demokrasi. So without further ado, let's go. In democracy ti magna ha Athens buk dayng ha mga kauman sin Greek civilization. Minsan iyanun in demokrasi ang buk political system reformation sabab matawd kauman do kay ngalom si Greek civilization iban kayawanan pa civilization labi masuk pa monarchy system. Alom sin demokrasi biutang halima sin raayat in kawasa magpi sin magtawmaas ataw magnakura sin kauman ataw hula. Ambok sistem kawa padahan radikal ha pangatod sin tao jaman ito. Way kiamuhan sin demokrasi in ali philosophy sin Greek ha atin sa waktu ito. Amon hi Socrates biya sin halawm book republic amon sulat hi Plato aun dialogue Socrates kay Adimantes. Lawm sin dialogue ito atawa pagbisara nila ito nangasuboy Socrates kan Adimantes. Laong nabangsaw pa ma sa kita naglalayag tudyo pa hambuk kauman isiyuin patut hinangon kapten atawa magdasin paglayag isiyu na atawa amon sila taga kapandayan maglayag. Laong hi Adimantus tanto sila amon alisin paglayag pag-uusat to nangasubo na isabhi Socrates jari may tanato laong napasaran kan siyu na sadya papagbaya-bayaon magpi sin magtawmaas atawa magnakura sin nambukula kaya taingwan sin katan in bistarahi Socrates yato bawa in magboto atawa magundi hambuok para kala serious iban magkalagyan skill atawa kapandayan in pagboto atawa pagundi bukon magtukod way widda amun pi way widda pandapat hi Socrates in pagboto atawa gundi lawng na subay hilaway paghindo atawa pagpahampat laway systematic in pagpasada raayat magboto atawa magundi way widda hambok kakahinang way tanggung jawab lawng na biya sa panto naglayag timudyo palawd sin sabuhunos iban nag-aalon dakula jari sabab yato na execute atawa nahukom hi Socrates sin parinta pia inom hemlock hangkawa sulasun sababing kawatawaran sin nanara nagtayon sin bawa hi Socrates hawak tuyat to nakarusa atawa guilty nakarusa sabab natuna siya nagpasaplag sin pamaham makalarak ha pikilan sin huling bata ha Athens jaman yato in kabayaan ni Socrates suway amon raayat bunal nakapaham iban rational atawa mapantok hahali wala sadyain bunalon mamoto atawa magundi maray kita law na nalupa ha piagbidaan sin intellectual demokrasi iban sin demokrasi amon hak hitukbal sadya pa kan siyu na amon piag anak kahula yawn ampain hak mamoto atawa mangundi tiukbal kan siyu na sadya haway pagkirasin kapandayan iban pantok piya mahalayak hi Socrates in concept sin demagogary amon pagkaradyan demokrasi na lubo in demagogary pamarinta tawa pag nakura amon napi labay pag demokrasi sarta nagdurupang nag-aakal iwan nagkaykit harayat ang padiaganan pagka rational jari maaunin nakura lingaw deng daha raayat lingaw amon kumaun sin umpan deng ha mga candidates magnakura. Magsukul pagkita sa video. I hope you enjoyed this. Subscribe man kamu. By the way, shout out kaninda Jerry on the right. Magsukul support niyo katan. Stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.